Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mamati kayo kaday, nga addaan alya di ta barangay hall? Day tamo ti ibagbagada. Kanayon nga adda kano kasla arimpadak itirabi. Uno, karasakas. Ay, iso asaan akayat ni Enteng ti masapa. Amapan ijay barangay hall kan maladaw nga agawid. Kasla damot taktak raut ni Kapitan. Ay, di mo ibagbagaday tanumang mangeg na, tamasuron. Ti kano Kapitan, katrumbang a maingal. Naturad kan masirib. Kasta nga taaya ni Kapitan. Ay, jakman ammo maray. Saan kumot ngamin arik na tirik na na? Si kakit di no naturad itirabi ijibalayaw. Kwa, no daddo makat mabutang. Imbag man tanadanon ka dito'y maray. Ay sos, permi abuteng ko idirabi ay. Agmay-may saak ngamain. Kaano ngamin asumangpat ni badong mo ay Jak man amo maray. Masurunak pa yun. No dagkarasakas itirabi ay. Ay na, mabuteng ak maray. Kasanungay, no marabutit wano po sa gayam tinagkarasakas. Ay, jak man amo. Dayjay to mga minabadong. Di pa ila sumangpay tapno adda paglingedak no adda alalya. Na, di mo pa ilangarod sinuraw. Tapno sumangpat ako nam. Hinton siya ti masuron. Sa anak ngagpakpakita kun kwa na. Tapno marik na na magtimparik na na kanya. Nagapa kayo kaday sakbay apim manaw, maray? Jak man amo no sinintir na timbagak ajak pagan ano tanagsadaw. Ay, isumot lagayam apinanawan na ka, takas ta ti imbagam. Kasanaw, nabambanugak ang naggapo ijay bangkag. Idi sumangputak, nakailad kitdain, di pa'y nakalutaw. Anya dayjay, Kapitan. Inkaman kita ni ta opisina. Ang mga nolya na dyan. Sikan ati mapana. Ang mga no adda babae ang nakapura o makitak dita opisina. Babae, kunam kagawan. Kasta mo ti kunada. Ada kano nakapuraw ang nakita na dita. Saan mo kay bagalay tata? Tumakder na kiti dut-dut ko. Kunak manukunayo ang naturod kayaw, Kapitan. Naturidak no anta sulbarak akaso. Ang kabutang ko, ti saan na makitkita? Nga madamot nakakita iti babae ang nakapuraw. Makitkita dayjay, Kapitan. Saan akas iti kunayo as saan ang makita? Salbag apusa. Limbag ton samot na naggapo di kayo di tarwa. Imo nagditatawa. Adeng, naduktalan da ka di nga inalam ti kwarta ti barangay? Di da pa'y linukatan ti landok apagiduldulinan da iti kwarta ti barangay. Kasano nga rod analukatam? Nalipatam samat asyak ti treasurer ti barangay. Idi imbound dak amang ikabil iti kwarta. Ay kat ginondawaya kun Kasano ngay no maduktalan da nabawasan ti pondo? Imbagak nga adda al-alya. Iso amabuteng da amapan iti ayan ti kahon. Kasta ka di? Patyan da ka di nga adda al-alya ijay? Di da pa'y matam mo. No adda agpanggap amapan, igagarak ti agkarintong. Di daam mo asyak ti mang parparnway iti karasakas, wano arimpadag. Nalakalagayam nga alilawan dagiti kakadwa medyo barangay hall. Ika gumaak apadaksan ni Kapitan. Tapno siyak to ti sumublat a Kapitan. Sige, mayat day taan na panunot mo, ading ko. Naimbagnal daw mo, Kapitan. Anda ka di masapol mo. Anya ka di, ti maipaykukin ka. Ni ading ko treasurer ti kayat ko ang makasarita, Kapitan. Kasta ka di. Sige, inkalatan di ayan na. Ada siguro di taunag. Kapitan, pudno ka di ti imbagada? Nga adda ka nung nakita na ababae ang nakapuraw di taunag? Jack manambo. Awan pa'y mat tinakitak. Uray la naggurigor ni ading ko asimangpot, Kapitan. Adda ka nung nakita na. Anya ka na, tinaramid ti babae kan kwa na. Kinusilapan na kano, Kapitan.
Nakabutbuteng kano ti panang kusilap na iti kabsat ko. Kasta ka di. No, siyak. Diyak pa nakakita, ta kabutang ti alalya. Naturidak, akas kapitan. Ha? Naturod ka kadi nga agpaiso, kapitan? Pudno ka di nga imbagam iti kabsat ti treasurer a naturod ka a kapitan. Alangan mo't ngay bagak atakrotak. Ada ayamat kapitan atakrot. Ay, nagsayat kat kuman no pudno asaan ka atakrot inteng. Anya taramidag, tapno ipanagnagkaw, saan nakatakrot. Di ipakitam kadagiti tattao asikat ti katurodan a kapitan. Iso nga ron. Anya ti singasing mo, nga ramidag. Tapno mamati da asaan ka atakrot. Ipakitam asaan ka amabutang iti ibagbaga da a babae a nakapuraw ija barangay hall. Saan ka amasapa nga agawid? Sa anak amasapa nga gawid ko na. When ag-overtime ka. Hanggang madlaw mo't di tabusis mo. Asaan mo akabailan ti agmay-maysa. Imbag, tadapay lamayat nga ag-duty dito'y barangay hall. Apay kumaasaan da nga ag-duty, Maray. Kunadamot nga da kano agkusilap di tangal alya, Maray. Ay, kunamot ni Enteng nga awan kanupay ti nakakita iti kasta. Day tamot ti kuna jay kabsa ni treasurer. Nakita na ka, day? Wun, day tati imbaga ti kabsa na. Damagak tuman ka ni Enteng. Ay katuna, damagam Maray. Day tangamin ti imbaga na. Iso amabutungak. Ang mga nuumay mo day tang alalya ijay balay. Iwarwaras ti kabsat mo, nga nagpakita kin ka ti alalya. Anya tinaramid na kin ka. Nakitak amagmag na nga agturong iti kahaalandok ti barangay, kapitan. Kaya't mo asawan, saan kayo ang nakita? Kabutang ko ang makita ti rupa na kapitan. Likudan na tinakita. Anya tinaramid na. Nagnaanapan iti kaha ti barangay, kapitan. Kasta ka di. Andan to maangay a meeting tayo. Masapol nga da report mo, may papan ka iti pundo ti barangay. Kapitan, kasla mariribukan ka? Pampanunultak ti imbaga ti tresurero kan ti kabsat na. Anya ka di ti imbaga na, kapitan? Kuna na, kinusilapan ti alalya. Ha? Kunamot ni tresurero, alikodan na tinakita na. Agturong ka no, iti ayan ti kaha ti barangay. Anya? Saan nga agpada ti imbagada? Andan samot saan anasayaan na masapol at akwatak. Anya ngay dayta, kapitan? Malawlawagan ti amin, inton adda maagay a meeting. Dandaning agpaiso ti sisyon tayo, kapitan. Ang mga nada sumabog, inton madanon na ita asisyon. Wan nga taa, kapitan. Itaman pa'y anala daw ka asimmangpet, Enteng. Inuray ko ang nagawid ti tresurero, sakbay ang nagawid akmoy. Ay, rumbang lang, asaan asikat ti umuna nga agawid. Wan pa na, narigat eh. Anya tinarigat ako na. Kaslang amin adda milagro ang mapaspasama ki di barangay hall. Milagro. Sino kumati mga ramid iti milagro iti barangay hall? Malawlawagan to ti amin, inton maangay ti bagbagak. Ay na, jak maawatan, Enteng. Ilawlawag mo man. Saan nga min, nga agpada ti bagbaga ti tresurero kan ti kabsat na. Kung ti kabsat na, akinusilapan ti alalya ni tresurero. Ay, kastamot ti imbaga na kanyak. Kunamot ni tresurero, at ikanuli ko ng ti alalya, tinakita na. Anya ngay nga rod ti pudno. Naitangarod kay banang, panagkunak, nagaramid dalaeng iti istorya. Iti anya agapo nga garamid da iti istorya. Naita, ti kayat ko atakwatin banang. Nagkapukad samot ijay barangay hall, Maray. Wan nga rod, Maray.
Kababain mo no umunak nga agawid. Idinto taad dapay ni Kapitan Ijay. Madlaw ko nga raw kat maladladawon nga agawid ni Kapitan, saan akas ide akanayon ang masapa nga agawid. Nadla mo gayam dayta. Uray siya nga road. Kat dayta mo tinadlaw kaw. Adda ka di banbantayan na dita barangay hall? Ay dayta tisan ko nga amaw. Awan mo't nasasao na abantayan na dita barangay hall. Dumlawa lang amain. Saan mo't asigod akasta? Saan ka day ang mabutang itial-alya? Dayta tisan ko nga amaw maray. Ngam, pudnaw akabutang na ti alalya. At dansamot nagbaliwan ni Kapitan. Timurod samot taon. Win nga road. Adda makagapo iti anyaman at ignay ti may sa atao. Inton maangay ti session yun. Maduktalan da nga tanga da inalam apundo ti barangay. Ika gumaak nga lilawan ida. Rumbang laang. Tapno di da maduktalan ti inalam. Saan ka nga agdanag? Amok ti aramida. Iremedium nga ibagada ani Kapitan tinangala. Tapno si Kanton ti sumaruno a kapitan. Kasta ti aramida. Tapno mapukaw ti panagtalag ti tao ka ni Kapitan. Uray siya. Iwaras ko nga inala ni Kapitan ti daduma apundo. Maragpat ta ti arapaap tanga agari ija barangay hall. Lakit di basit laangan nga anos, ading ko. Sapol nga datay amin, inton session tayo. Imbagak mo't dayta kadagiti kakadwa tayaw, Kapitan. Nasayaat. Anda kami masapol ha, malawlawagan. Anya ka di dayta, Kapitan. Dandanin mangrugi ti project tayo. Masapol na magatangan dagiti materialis sa mausar. Una, Kapitan. Naaprobaran mo taon. Rumbang amarugyanan. Isa masapol nga damot ni tresurero inton session tayo. Apay nga tanga iti imbagakken ko na. Kat kaslada pa nagkitakit na, Kapitan. Ay, sana mabaling nagkitakit ang makimitay. Ta iso, ti kang runa nakasapolan ni ti meeting. Masapol nga ipakita na amin nagti disbursement ti opisina. Ti resibo. Yan amin. Naangay na ito ang meeting. Kaputa adda kayat ko ang malawlawagan. Anya ti kayat siya amalawlawagan, Kapitan. O muna, ti agwarwaras nga dal-alya dito yung barangay hall. Aging nga ita, awan pa'y mo't nakakita. Anya, dayta ka di al-alya ti pagsasaritaan tayaw, Kapitan. Eh, saan ba't ket di? Ti may papanit ti proyekto arog dyan tayo. Kayat ko ang magatangan nagiti materialis. Gatangan tayo tadakat nga ron ti pundaw, Kapitan. Sakbay ang mayruar ti pundo nga igam ti tresurero. Kayat ko nga irwar na pa'y nagiti listaan ti disbursement kan resibo. Awan mo ti resibo ti nalam apundo, Kapitan. Anya? Kaano? Anang alakan kay ti pundo? No, adda irwar ko a pundo. Masapol nga adda pirma ti kakadwa kan adda resibo na. Di ka agar aramin ti tistroya. Irwar mo ket di amin a resibo kan nabatbati a pundo. Enruar na ka di amin a resibo kan tipundo, entay. Agure ka no, ta biro ka na amin na resibo. Neh, apay abirukan na pay laeng. Awan ka di ta barangay hall dagita a resibo. Ini kakitikunddaway na, ta kuna na nga inyawid na tinaduma a resibo. Ay kaano nga ipakita na dagita a resibo? Imbagak nga inton bigat mo't lang. No awan dagiti resibo. Agsungbat, dadya tao. Apay ngamin nga inyawid na. Kat naglawa met ti opisina pangidulinan na kadagita a resibo. Pambar na lang dadya ibanang. Adda atap ko, aminawasan na ti pundo ang maaramat iti proyektaw. Ayan dagiti resibo. Ipagamkit din ngayon alak. Awan mo ti resibo, Kapitan. At nangarod al-alya ang nangala, iti daddo maapon daw. Awan sa bali, no di sika. Saan mo't Kapitan? Amangan no adda sa bali. Saan kan nga grasaon? Isublim ti pundaw.
No di mo kayat ti may darom. Di na kumamot idarom, Kapitan. No lakit isublim tinalam. Siyak tinangalakan ka at tresuriro. Siyak matlaang ti mangikat kan ka. Pakawanan na ko, Kapitan. Saanan ang maulit? Ni Kapitan Enteng. Enteng, adamot imay da in-deliver ka ni Marito yang a parcel. Nag-order siguro iti online. Ay, kasta nga rod ka no. Kuna kun kay. Ado, ti kasta. Ag-order da iti online. Oray saan da ama panidya ili. Dumanon ti order da dito. Ay, padasak man mo ti online shop. Ang no maminsan. Ada ka no saan anasayaan na ma-order iti online. Mabalin ka numot nga i-refund no kwa. Ay, mabalit mo't kat di nga i-refund no maditi in-deliver da. Isumot ti kunada, Enteng. Makita yo ka day ti in-online ko alupaw. Nagpintasan ka day. Mayat mo't nga agpaisaw. Mano ka di ti pinangbayad mo iti dayta. Hey, 200 pesos lang, Maray. Ay, uray siyak. Adamot in online ko alupot. Inapalak ngamin tinakitak nga in-deliver daken ka, Marituyang. Una, magustuak ti lupot nga in-deliver da kanya. Isa nag-ordera manaon. Kunada mo't asaan ka no nga amin nga i-order iti online kat mayat. Apay nga siyak, Maray. Mayat mag. Saan ka pa'y anak katumpong iti madia? Ay, kaano nga taasumangpot ti in-order ko? Awagan da kamot kat, no dandanidan itulod di tabalayaw di in-order mo. Kaano pa'y anasursuro ni Mariba ng tiag-online shop, Kapitan? Diyak man namukin ko na kagawan. Urayan na nga i-deliver na kin ko na ti order na. Pinadasyo ka di mo tinag-order iti online? Saan pa ang mga no maditi may patulod kanya. Depende, no anya nga online shop ti pag-orderam, Kapitan. May mayat di makitak nga muna sakbay agatange kagawan. Sa anak amapnek, iji ipakita da picture wano video. Bukod mo a desisyon day ta, Kapitan. Mabalin ka day amamuan, no anya ti kayat mo agatangan iti online. No, ada epektibo nga pagpatubo iti buok. Dahita, ti kayat kong orderin, wano katanga. Kasta ka day, Kapitan. Kayat mo kada surpresaan ni Kapitan, Maray. Nay, apay kumangay a sorpresa. Saan ka di nga umadanen ti kasangay na? Ay, wan gaya man niya. Ay, pampanunutek nga rod, no anya ti isaganak to inton kasangay na. Maray, naibaga na kanyak, akayat na kano ti gumatang, iti pagpatubo, iti buok. Na, adda pa'y nga tanam naman na nga agtubo pa'y ti buok na. Padasam laeng, Maray. Gumatang ka, ijay online. Anya kumangay ti gatangag. Pagpatubo nga rod iti buok, sorpresaem, babaan iti pagpatubo ti buok. Agorderak iti online. Sigurado, maragsakan ni Kapitan iti dayta. Da kayo ka din ni Kapitana Banang? Ay, wan balasang ko. Adda ka din dya order ko. Adda Kapitana, iso siguro da ito yung danagan na abanang. Ay na, mabiit mo't gayam ti agorder. Ay ka agorderak manen balasang ko. Ay, si ka nga tamanen ti rider nga umay mangitulod. Nalabit, Kapitana. Tasak mo't tinakadistino ditoy. Sige, agorderak nga rod manen. Ay, si kanto siguro manen ti umay mangyag. Wen, Kapitana. Kat kanayunan nyo ti agorder. Tapno kanayon nakmat nga umay dito'y lugaryo akabildatan. Sige, balasang ko. Namnamaam dayta. Ay, adda nga min kayat ko agatangan kat para kan ni Intay. Timulad ka mag, nag-order iti online, Maray. Ay, wen, Maray.
Adda nga bin kayat ko nga isagot kan ni Inteng inton kasangay na. Ag kasangay. Ay, lumakay man gaya mo ni Kapitan. Ay, saan tayo amaliklikan, Maray? Ay, madanon kat madanon tulat ti panakayanak tayaw. Ay, maray, magagaran ka kaday no umadan iti kasangay ma. Kaslakastan, Maray. Isu nala ang tapagparikutak ti isirbik no kwa. Ay, no siya. Sanak ang magagaran no umadan iti kasangay ko. Na, taapay, Mike. Aggastusak nga main, ngawan mo't maawat ko a regalaw, nang runa no kastoy ngawan ni Badungkaw. Na, dandan ni di mo kayat ti aggastos. Ang kayat mo mat nga umawat iti regalo, Maray. Anya ngay nga raud. Ang madikano ti imot nga agparanod. Ajay kayat nalaeng ti umawat. Ginatang yun samat iti online shop day ganyo, Kapitana. Ay, huwan, basang. Imbag da ito, itadumano nandito lugar tayaw. Sa anak ko na mapanijay ilay. At damat edi in-order ko iti online. Ngam edi simangpat, nagalasmat. Ay, naminsan ka nila ang nag-order ka? Wan, Kapitana. Iso saan kun nga inulit tinagorder? Ay, sapay nag-order akmanan iti isagot ko kumakan ni Inteng. Imbag no saan akas iti nagorder ak nagalas ti inted da kanya. Saan matkid di anaalas dya inted da nga in-order ko? Uray dya ka arobak, Kapitana. Di namat kayat ti agorder iti online, tanagalas mat ti inted da kenkwana. Nimot mare to yang ti sumungad mare. O kita tilangana. Apay Maray, anyat itsura na ako nam. Talyawom Numuna tagkin-ni amag na. Good morning, kakamaray. Na. Ha? Papanam ka day, takasla nakamake up kamot abang kay Maray. Na, apay kumaanak ka make up abangkay. Umapal kan samag. Ay na, kasanumot ngamin. Nakasikil ka mo amagmag na. Tila ang patong mo ti agpalpalayog akasla igaggagaram. Enak mga anak iti bunyag, tigayim ka. Awan niya, bagay ko ka di mo lang ti make up ka. Nanggatangam ka di ta make up mo, maray. Iti online shop. Sigay, babayaw. Panawan kayo, pay. Na. Ay, una yan ni Marituyang. Lipstick sa mutin karga na itikiday na. Ay, dilawag kumaitay. Ngemnay, nagdardaras mo tapi manaw. Sapay dyan lipstick na kat nalitam ti Maris na. Ay na, kas labibig ti bangkay. Da kayo gayam ti masabat ko na natuyang. Kasla kay ngamin magmag na abangkay. Apay kumamot a magmag na abangkay. Naglitam mo ngamin day tabibigyo na. Jay samat para kiday ting kabilyo di tabibigyon. Ay dinakman pagbalinan nga ignorantay. Kaya't ko tinalitem abibeg tawan ngamin ni Badungkaw. Ha? Anya kumangay ti connection ni Badongyong iti kinalitam ti bibigyo, nana? Di ka di makaawat Agladlading itak tawan ni Badungkaw. Mailiwakon kenkwana. Ada ayamat kasta, nana? Dinakman katawaan. Panawan ka man langag. Agparti ako may tikalding no kasangay ko. Awan ba na pari badong agparti? Ay kat mangayab kan iti sabali nga agparte. May mayat matlaeng no na pari badong tikadwak. Ay, baka pa ikawamot dagi dya adwa. Ay, apay ngamin naggidan da api manaw. Di damot agsublen. No mabalila ko mangay nakayaban nida. Ay, agpada paymat nga awan ti signal iti napananda. Agawid dan tulad ta makalagip da. Sakpay ket din ti para pakanit ti aso, manok ken pusa ti kanakak.
Ay kat ano sa muna. Tanuad da dito ijay ka anakam. Kanayon mo't nga ibaon mo. Inton ko pinartikaw, ti may sa amanok na. Ay. Hindi ka agar-aramid, inteng. Jakmat lakayat nga ilutaw. Kapitan, kaano ka di asumangpot di ka anakam? Ay, tsaka buano, kaano asumangpit. Nilipatan ng samot ng tindalan ng agsubli dito. Unay kat na nalipatan nan kapitan. Adala siguro pa kakumikuman na. Iso saan pa'y nga agawid? Anya na unay nga, iti pakakumikuman na ijay. Kat dito yung ti ayan ti balay kan dingon na. Ay, wun gayam. Asino nga'y timang pakpakan ka nagiti dingon na? Anya pa nga, no di siya. Pinagbalin na kaparapakan iti dingon na. Ala, sana balayin. Tanad, dadi to'y kakanayon yung matlaang nga ibaon. Masuro na nagbayag asumagpay. Pati balay na kat mailiw pa yan kinkwana. Anya! Imbagtagda kayo dito Teresena, Kapitana. Sana kun amapan pa ijabalayo. Ay, wan balasan ko. Ay na, addantay irigalo kan ni inteng inton kasangay na. At iti order yo, Kapitana. Nay, apay ngay amay maysa. Dua mo ti order ko. Maudi siguro dyan may isa, Kapitana. Day tamot ti simangpet. Kasta ka day. Naggidandamot nga in order ko. Saan nga min amay may sa ti seller, Nana? Iso saan damot nga aggidan a sumangpet. Ay na, maragsakan lakit din ni inteng. Numaitid ko ti regalo kan kwa na. Sige nga rodan, Nana. Urayan nyo, ti may sapay a parcel yo. Ang damot parcel mo, Maray. Nag-online shop ka? Ay wan, maray. Imbag lang nga irigalo kan ni inteng inton kasangay na. Anya ngay day tamaray. Wen nga raw, di ka di insingasing ko nga isagot mo kan ni kapitan. Ay, wan, marikwanang. Ay, barang agtubon ti buok, iti pasat ti ulo ng akalkalbo. Ay, agtubo pa nga tati kalbo ni Kapitan. Ay, pagpatubo mo't kano iti buok to in-order ko. Ay, anya nga tinagorderam. Ijay Facebook, maray. Ah, pisbok. Kano ado kano ti saan aligit iti pisbok. No ada kayat mo nga isuble, wano iripand. Ay, saanen ang maisublikan ka. Taawan ti husto adi talyida. Ay, kasta ka de, maray. Apay akas lang mabusbusor ka, maribana. Ay na. Agpaisutay kunada, maray. Amaday nga ag-online shop iti Facebook. Ado nga min ti agreklamo. Tano kayat tayo ti agrire, awan mo ti mabalin mo apang kontakan kadakwada. Win nga rod, maray. Ay, isublik ko mati in-deliver da. Ang awan mo't makita ka contact number. Win no address ang mabalin apang isublihan. Anya nga min ayatin naawat mo. Diyay nga rod pagpatubo iti buok nga in-order ko. Wigmat, diyay patulod da. Ay, saan akayat ni inteng ti agweg, tanapudot. Kasla ka nun nakakalugong. Iti kumaligit nga aglako tinagorderam. Saan nga iti ipakpakita dalang iti Facebook? Ay, ado ti manangalilaw ijay. Ay na, suron ko lakit din, ay. Ay, wigkit din ti in-deliver da. Adamanon parcel yo, Kapitana. Ay na, balasan ko. Apay ngay jay order ko nga in-deliver mo kat wigmat. Pagpatubo iti buok ti in-order ko. Para deliver ak lang iti agsangpot a parcel, Kapitana. Saan ko nga amo ti impatulod ti seller? Ay na, ay sa orday nagorderak. Lino ko nat. Ijay nga min kompleto ti detalye na ti pagorderan nyo, Kapitana. No, ijay Facebook, sana kompleto ti detalye na. Saan kayo ang makareklamo? Ay, kasano nga rod nga taday tanaudi a parcel ko? Saan ko nga mo, Kapitana? Kastay ko na kon, para deliver aklaan. Dapat parcel mo pa na. Anya ka de, ti linaon na ita.
Ay, lukatak pa'y laeng, inteng. Ay, ang mga nukas itiim mo na apalpak tiim patulod da aparsel ko. Ganyan ti kayat mo asawain. Anda palpak nga order mo. Nag-orderam ngamin aya. Iti nga rod Facebook. Ay, naulaw ka ating gatal daw. No agorder ka, iti legit seller ti ipagorderam. Saan nga ti Facebook? Ano o ti saan na legit seller, ijay? Sige, takita ak man nga rod to'y order ko a sapatos. Ala, dayta, ipadas mo man, inteng. Husto nga taken ka. Ang mga no saan manan husto ti size na. Nay, kasano ko mga isuot dayta ket agpadamot akanawan dayta sa pataws? Anya, ay, naloko ak manan. Talaga linuko na ka ba na? Saan ka ngamin agumatang iti san aligit seller? Nalaka nga manluloko na. Ay, sinalbagdag jay amang luklukaw. Awan manglukaw. No, awan palukaw. Ni Kapitan Enteng. Ay, masurunak, ta inibus ti abuyo ti balatong ko ijay bangkag. Ini, boss. Kasano nga ini, boss? Nagango ngamin, Maray. Nusipiten da, agbukirad. Rumwar ti bukil na. Kadayay, kanandamot na. Ay, nalukmag siguro dagita nga abuyaw. Taado ti makanda di tabang kagyaw. Adala ko manibadong ko tamapan na idaanupan. Adakat pang anup na. Oh, di, si kamutan ti mangusar. Di mga rudamaw. Ay, kat parikot nga agpaiso dagita nga abuyaw. No agdadaal da itim ula. Pati dagiti sili amulak. Kananda ti bunga na. Imbis anangina ti bunga ti sili no ilakaw. Ay, nangina at talaga ti bunga ti sile. Nadamag kumot nga ado kano ti abuyo iji kabildatan. Di mo ka di kaya ti mapan aganop ijay? Mapanak sa ngagpayso ah. Ipakadak ka ni Kapitan Inteng. Ibaga kapag picnic tayo ije karayan, ti maano pak. Wansang agpaiso. Nabayag adi tayo na pan nagpiknik. Sigurado akayat ni Kapitan ti makipiknik. Ibagak nga awisan na ti kayat ng awisan. No adulakit di ti maano pak nga abuyo. Apay nga ibagam nga awisan na amin na kayat na nga awisan. Kat di mo pa'y amunod, damaano pa? Masigurado nga da maano pak. Kalpasan na, bumaba tayo ije karayan. Agkamal tayo iti lamas. Inayon tayo apag piknikan. Mayat sa ngagpaiso dayta na panunot mo ah. Nay, si kamay. Naisarong kamay, dito ipurok may. Palubusan nakman nga aganop dito'y masakupan nyo, Kapitan. Adu ka no ti abuyo dito'y. Ado, ngagpaisaw, ti abuyo dito. Parikot ti dado, mata agkaanda ka nagiti mula, ti akin mula. Mabalin ka di nga inton parbangon kat inak aganop, Kapitan. Nakaapon pa'y dagiti abuyo, isuan na ka nga ano pan. Ay kat, agpadigo kamot nga roda, no, adama ano pam. Planok ano adu ti maano pak. Intayo ag picnic ija karayan. Agkamal tayo pa'y itilamas ija karayan. Tainayon tayo, ti pagpiknikan tayo. Nabayag adyak napnapan iti karayan ha. Maya, tinapanunot mo. Kaya't lakit din ibanang, ti mapanbat ag picnic. Inton parbangon nga roda, Kapitan. Mabanak aganop. Agkukuyog tayon to amapan ija karayan, apaman nga aglawag. Saan ka di ngayon tun bikati clean up drive tayaw, Kapitan? No, kaya't yung entay ag picnic intun bigat. Aglinis tayo itaan. Piknik? Uwan, abuyo ken lamas ti pikniken tayo. Pangalaan tayo kuma iti abuyaw, Kapitan. Ay, amok atumboy nga aganop inton parbangaw. Ka tilamos ako namngay, Kapitan.
Mga ala tayo ay ti tabukol, ta agkammal tayo ije karayan. Ay nagmayatan no kasta. Mangrikupak nga rod inton bigat. Inakmat makipiknay. Katuwa na. Ket awisak matimanang, tapno umay mo't makipiknik. Mayat ka din ni Kapitan nga aganop ka iti masakupan da. Kayat nalaunay. At daawisan na. Intayo ag piknik ije karayan. Apaman nga aglawag. Mangitugot ka no mat iti tabukol. Nagmayatan. Ado nga tati awisan na? Dagiti kakadwa na siguro ije barangay hall kan ni Kapitana. Nabayag adi kam nagkikita kada Kapitana ah. Agkikita tayon to ije karayan. Pati nga tani kagawad kwa nang. Nalabit. Kung na kami ni Kapitan nga awisan na ti kakadwa na ije barangay hall. No ado tayong agpiknik, naragragsa. Maturugak nga rodan. Tamasapa ak amapan aganop. Sige, ingka maturugan. Maray, ingka kadimot makipiknik inton bigat. Wen amaray, kakaiso na anabayag adyak nakipiknay. Ay, baga ak kumamat ni Marituyang. Hanggang addan sa amot na panan na. Awan met di tabalay da. Napalabas ko mo't anak kasukat. Amang ano na pan nakidisinurot ni Badong na. Nga ta, Maray. Di na magkungamen numapan na surutan. Kat kuna na makasursurot ka na. Kasta ka de. Sano agsasaw kat sang kaibaga na ama ikawa iti kaawan ni Badong na? Ay, saan ngamin amaw-awatan numaminsan ni Marituyang. Agbaliw-baliw ti ibagbaga na. Dayjay mo timadi nga ugali na. Awan may sa asauna. Ay kat, pasensyaan talatan takumari tamay. Ay aglawagan inteng, agsaganakan tadumagas ditoy, jay am-ammom anapan na ganop. Nakasagana ako manang. Insaganak pa yakin, kabiliti sako ti tabukol nga usaran tayo. Ay sayang, tadyak na ibaga ka ni Marituyang nga umay kumamat. Nagasin tayo no adalita balay da. Kasanon, no makapanaw, tadi namut ammo ti may papan iti piknik. Kanya nga ron gay. Ay ba mainton maminsan na mapantay manan agpiknik. Kaya't mo asawan, addan to manan ipapantayaw. Wala ba nang? No dalakid di kadwa tayo amapan. Mapantayo manan. Apay nga taan nakarikap ti tersina ni Mari Kuanang. Ay, inak man di tabalay ta Mari Banang. Na, jak pa'y nakadanon ijay balay da. Ngamatanawak ang nakarikap ti tawak ang ruangan da. Napananda nga ta. Mapanak man langan ijay bangkag. Na, apay nga awan mo't ti bunga dagiti mulak asilay. Numanok tinangan. Nagbati ko mati pamurusan na. Ngamsan naikat mati pamurusan na. Ay, tao lakit di tinang buras iti bunga ti silay. Ay, magasangan ko mano asino man tinang buras iti bunga ti silay. Medyo adumat, ti naano pa mga abuyo. Anya na ita, na ikability support. Adumat. Ado tinakita ka bunga ti sili jay. Pinurus kon, Kapitan. Ang mga nodje bunga ti sili ni Maritoyang na ita. Sapay ilaklako na ti bunga ti sili na. Ila ko na no agbungan tumanan, Kapitan. Kasimot ni Maritoyang. Binuras mo matan ti sili na. Kuko na kadidagi jay, Kapitan. Kunak no nagtubo laang, tay jay maturod. Ijay mat nga turod, kaya ti bangkag na. Kasta ka di, Kapitan. Kunak ano nagtubo laang ijay turod. Pinurus ko na. Ay na, nagmayat dito karayan. Naglami isti danom na. Wen nga rod maray. Iluto tayo ti abuyaw.
Madamdama, isang at datil lang mas amaalada. Iluto tayo manen. Ay na, nagmayat to timangan dito karayan. Kalpasan na, agdidigos tayo, numalpas tayo amangan. Oray mabayag tayo dita danom. Enjoyin tayo ti aglangoy. Ang tidakas na, sa anak analaing nga aglangoy. Ay, uray siya. Sa anak analaing aglangoy. Ay, agluglug ata isaw. Ay, wala. Ay, nay, aday ta. Umaydan. Ay, ada siguro ti iluto tayo alamas. Ay, manmano tila ko ija tiyendaan alamos nga ang taod iti karayan. Ay, win nga rod maray. Agga po iti pupukan kan baybay ti kaadwan na alako ija tiyendaan. Nakaluto kay kadi, ti inapoy banang. Mabisin ako. Ay, win, inteng. Naluto pa yan ti abuyo, ah. Ay na, nagnanam idiri naman ak. Ay, talaga ang nananam ti abuyo. Naim imas ang ti magatang amano. Uray day talamas akin ng malam. Ay, naimas ba't no malutaw? Ala, iluto tayo nga rodan at amangan tayo. Hindi ka agdanag. Mabiit lang ang maluto ti lamas. Inakman nga rod mangalay ti sabaw ti abuyo ngayon luto yaw. Kahit ko ti agigop iti sabaw. Sige, inteng. Mayat day jay nga igupem. Tanaupran ka iti danom. Imbagla apumudot tarusok mo. Mabalin tayon timangan. Naluton ti lamas. Alangarudan. Magsigao iti kaldero. May mayat matlaang taamom ti maibos mo. Isumot ti gawam. Inak mangalay ti talupak ti saba. Adumot ti saba, abalayang di tasinag. May mayat ti talupak apanganan, ngam ti paper plate. Nalapit. Mangilakam kayo man nga rod, kapitan. May mayat nga agpayso tayo ubak ti saba apanganan. Saan anapudot nga igaman? Sige kaduak ti alaak. Ilakam kayon. Ay kunak man no panganam laang ti alaam. Saan ba't banang dungo? Iyalaan kayo ba't Naglapit ngamin ti intugot yung paper plate. Abangan pa ito din mawaris ti kargana. Ala agawaam nga ro ti mapan. Tapno makapangantayon, inteng. Ay, kaya't kau ti mapan aglangoy. Adda ka di intugot yu akot Sara. Namang pitpitak man iti sili. Ay na, nalipatan tayon samot nga agpaiso tinangitugot iti kutsara. Ay, anya ngay itati pagkutsara tayo. Agbugo tayaw, tagkamot tayaw. Agsapol ka pa'y aya iti kutsara diti karayan. Ngam awan mat pang pitpit ko iti sili. Ramatak mat nga rod to'y ramay ko amang pitpit iti sili. Jay mayat nga agsilay, mang pitpit tumat iti panganan na. Napitpit kong ti pagsilik. Mabalinan ti mangan. Agdaytan ti talupak nga inala ni kapitan. Mang pidot kayaw, tain kayo kargaan iti kananyaw. Abayay. Mangrugi tayo pa ilangan mangan ngam timakder ka betul. Kimamot ka pa yan. Aglingadak lang di talakkel abato, kapitan. Agpadano makman bit. Naklakat na niya ti arambida mo. Mangrugi tayo pa ilangan ka timakder ka. Ala, kapitan. Ituloy yung latta timangan. Mabiitak lang. Agsubliak mo't lang nga dagos. Kanagtilabay ko. Sapay mayat ti sili na. Wala. Anya nga ron kat agpadanom kamot nga ron ako lang. Awan disiplina da ito'y adanom. Pauray anya nga oras. No kayat na ti rumor latan. Na, kitaan nyo ka di jay napanagpadanon. Na, apay ngay akas jay ti jarna. Ay, agkayang-kayang mataon, apay ngay. Na, kasla marigatan man. Na, anya ngay tikim magatkan kwa na, taapay akas ta ti jarna. Ay, ne, mga no anyamot ang tinapasamak na. Ngala, ingka kitaan, maray. Apa yan?
Anyat na pasamakan ka. Oh, di na panak nagpadanom. Iniganak kat naggasang matan. Na, anya ko matinagasan ako na. Nagbisita kita iti sili. Tiramay ko ti pinangpisit ko. Tawan intugot na kutsara. Kaya't maasawan. Inigamam day ta kwak. Isumutan tinagasangan ako nam. Wan, ay na naggasang. Ay, una yan na ya. Ay, unay laki din. Ingka tumapugan iti danom, tapno maikat tigasang na. Naggapuan yaw, ta nagkukuyog kayo mo't naggapu di tababa. Napang kami nagpiknik ijay karayan, mare. Ay, awisin da ka kuma. Awan kamot idikalman, kan itay bigat. Anya nga'y tinagpiknikan yaw. Ay, kat abuyo kan lamas, mare. Ay imbag man. Awatam to'y kwarta, manang tuyang. Apay ti kwarta. Bayad ti sili a pinurus ko itay bigat ijabangkag mo. Kayat mo asawaon. Sikat inagpuraos. Wan, hindi inaramat ko tiramay ko anang pisit. Nagasanganak. Kayat ko asawaan, hindi napanak imisbo. Hindi agpunasak. Nasagid ko, ay nagasanganak. Ay unay kan. Agungat ako ma. Ang binayada mo taon. Ay makakatawa ak iti imbagam. Amom kaday nga idinakitak anapuros ti silay. Ket imbagak amagasangan ko matinagpuraws kepemaysaw. Ay! Anya, iso nga ta nagasanganak. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?